Khovela en nomro pui ber FIFA World Cup chu ramsomli pariata tangin ramsomli pali tha liaman ni ta ram pali chi andam ta England in world champion ni an be sena an chinung zela quarter final match tu nuk ber to Erling Haaland hawa be sei phak baka chetra Norway chu an mumang ram athangin an kai hara Three Lions sian tru wan ne in Norway chu an puan thuan tel tir Norway tan Andres Sederup chuan minutes somthum pakhat na goal maswai khungin England barakhaya Three Lions an comeback ma in Jude Bellingham a goal lom dan angin Andresian goal alom England an comeback a tournament dum tak mang tu Jude Bellingham in lara goal ni akhung Bellingham hian first half hun pek bela sepur asut phota goal danga lut mai lova extra time khelzui ni in minutes somkwa pathum na Real Madrid midfielder hian akhung bela Sydney Sikatin England an chak July ni som pakhata khel ani awangin zanlai pathian ni zinga ni jok to ma angchu zing dar ni le chan ve in khela ni awangin mizo mi pui nol pui nimina in khomte luna fek fekin an in khom ngai na rin om Norway in England laka film khuru chu afin thak zoka ngain atira an film khura England hinna takin an nordu lawa ma se hydration break an man nuwa Norway an norna leka England an zoom thar reaw minutes som thum parukna Norway chuan an thore mura an senga Sneijderlap chuan mual sira tangin moisetin an hmashwaina gola khunga Haaland tan siam sakatum nge sot kha tum vereng ti ero ball kaldana tangin hria thiam harsa a Beisei lo takin England an nufuala an khel anung tok lo bok Thomas Tuchel dam korchunga akheltir Declan Rice an trumdanga phak lova Bukayo Saka aya lutir noni madeu kian Beisei phak lo bok First half hun pek bela England in Sipur an suta goal khung tu chu tu dam ni lovin Jude Bellingham ani a goal nga na ani he goal lu theina tan hian Anthony Gordon chon thatakina siam saka Real Madrid midfielder hian traseting goal a chantirin 1-1 in chol lokan mang heti rol hian Bellingham a goal khung hi soisel thei tak ani thunga Norway keeper Nilenan a bola pe chua chu Spider Camp Boruaka camera afwa hei hi Elliot Anderson a kebula takatla Anderson hian Anthony Gordon chu ball pe juin English midfielder hian Bellingham a pele a goal a luta Norway tan an goal chu adan na a ma se match official tenan pommio wa wangin ti thei a lova Mizoram atanga entu tamjok phei chuan spy camera afu ti po kan shekher lo minutes som ko chungin team pahni in goal dangan khung to lova extra time khel zuyani minutes som ko pathumna Jude Bellingham pokin larin Morgan Rogers asot nelena dan perchorang takin goal a khunga England in Erling Haaland anda thathei wangin Norway an thole to lova England an chaka Haaland hian trul taka Anderson nam thluka wangin corner atanga hegema goal khung chu pom sakani lova hei mai ani lo 1-0 ni line goal khung be na rem chagan neya Marcel Alexander Sorloth chuan pahni pakhat an ni chungin Erling Haaland a pedu lova kumsang khatjakwa somkwa pariat nuwa voi khatna na World Cup khel Norway semi final lu tumma se England in Norway ti in an kalkong an dal saka an jin konga topa an chaklo chana hian uluk taka thlir chuan Norway in Erling Haaland tan an khel tok lo ti a soitheyani World champion Argentina no moi him tumin kong dikan zo zela nimin zing daruk le chan ve khan harsa deu ma se ngak thram ro ti ang main harsa deu thin ma se an paltlang vele ta shrama Lionel Messi hova khel Argentina hian Switzerland chu quarter final in khel tu nung bera sithum sikhatin an nea scoreline atanga en chuan Argentina hian ne melvia win langma se in khel kan enero chuan team in tiatlang zia kan ria Argentina tan Alexis McAllister chuan minute somna leka goal mashwaya khunga ma se Swiss team in nan doi mangin sipuran suta minute somsari panina Swiss striker Bill Embolo no chu ania Argentinan van nei Embolo no chu ani chungchanga player fing lawani na alan rualin referee thutluk na makti to kan tama
chu ti rual ro chuan Egypt ne nanin khel chuma referee soisel tu ang ro chuan khovela referee soisel an tam lova achan berpo Lionel Messi El Puiber Cristiano Ronaldo pian le seilen naram Portugal rammi a referee wanga de minute som ko chunga goal danga lulowa wangin extra time khela nei a Messi goal khung lo zana Julian Alvarez ang goal ro pui big khungin Lautaro Martinez an chaknem he na goal a khung bok Argentina in all sam takin group stage paltlang ma se knockout stage sa base en phak lova Cape Verde le Egypt laka antal boizuya Switzerland laka antal boy le bok Swiss team in Argentina laka tlar hung venim afu beranga in anin rempuya ma se set piece a goal an chua minute somna Messi corner peta tranga ball kalchu McAllister and gola chantira 1-0 ani Messi and World Cup assist voice somna in ani aya assist nei taman omlova ama thau hi assist voi kwan e record siam tu ni in ama record bok Lionel Messi chuan akhum McAllister goal khung hi veng tu nei lova ni a McAllister hian head low po ni se anunga Julian Alvarez veng tu nei lo boka omle bok awangin Switzerland and film khurlo ti thayani engzat tak goal khung belang motia en tu ten kan clear chup line Switzerland and Norleta in khel thunun tun ni bok maktak bain Argentina keeper Emiliano Martinez su Swiss keeper ain na anga zoka Aston Villa keeper hian Embolo Endowi le Granit Xhaka te chance nei chu adan sakveka Argentina tana Lisandro Martinez chance nei thatchu Borussia Dortmund keeper Kobel chuan adan sakbok goalkeeper thapani inlan na team anni awangin inkhel boruak tang tak kara dul te unalai a umvele bok Argentina talboi lai takin chotlok manani a anwan neya masa second half Argentina nen siam trachuang lo Switzerland team in sipur ansu tangenge a minute somruk pasarina Endoy le Ricardo Rodriguez te anin 1-2 nuwa Nottingham Forest winger Endoy chuan Emiliano Martinez kapkara pet luta in khel result chu 1-1 ani Switzerland base na ero atham ralzui chiang hle a goal an khunga changa minute nga hnuloka striker Bill Embolo a thuta Leandro Paredes nan bolan in chu nalama atlutera Paredes Embolo hi atok fu lo shima referee na tira Paredes soki yellow card pema se video assistant referee VAR ron huwa suta yellow card mutosa Embolo chu pek belin anot chuaka Paredes sok laka yellow card aphorto awangin atan Switzerland player Embolo laka yellow card han sud le thotaka athiang big lovani Embolo an Argentina comeback theina turin konga hon sakani bera 1-1 ani lai an khel that lai takin player Kim Lewin Switzerland an khelangai thunga antana harasato Argentina in minute som ko chungin atamzo kan ni nan chor theilova Swiss team in tlarnung ven him top chu na an nei to awangin antana harasa a Julian Alvarez baka hian Lautaro Martinez te tlarma player an nei zongzong Argentina la minan da lu to awangin minute za som pani na Julian Alvarez and Lara Atletico Madrid striker Manchester City player Luis Hian goal ni na moisatin mual velam box pona trangin gola akhunga in khel result 2-1 ane heta hian ala to mailova Switzerland team in risla in Argentina an nora ma se avok le tan tuar zolo thunga minute za som ni hun pek bel minute khata Lautaro Martinez ang goal khung bel le in khel to pa result chu Argentina 3 Switzerland 1 anita ani World Cup kan soimbek lain base phalova tata Germany chuan ang club Jürgen Nagelsmann an bana hewang hian Jürgen club thoma ringa Karliam ta zirtom ni khan New York German Football Association DFB tele Jürgen Klopp hian indora Liverpool manager Louis hian Demon Saf and kultura somna chu apom kumsom nga pakomi Jürgen Klopp hian Red Bull noya global head of soccer na chel meka hen ha hi January ni khatsang ni somni panga tong chel tranin tungkar chau hian DFB le Red Bull te point in biak na khun khan zokin an nei le don Jürgen Klopp hian kumkwazet Liverpool and kol no coaching na ala thok le lova tuni kumsang ni somni palin ni puya Anfield ta chua san nuwa tima en kol le na masaber turani baka ram tima en kol chum khat na turni in amangai Germany tan hian kumli contracts zai sign turangai ni in
Germany football thito sang ni som pali nu a base phale to lo chu Jurgen Klopp hian aron tho cho pui thei kan ringam le World Cup in min che ne boka FIFA President Gianni Infantino chuan FIFA World Cup ram somruk pali tel chu thil thei ani thua soi chuak le ta a Covid World Cup a hian ram som thum pan ne tangin ram som li pariata ti punani a in elna an tel tambir chumani Gianni Infantino chuan Covid World Cup zwa zirchian tur thil ani a World Cup kan buat saya ni chuan Europe chau kan thira thiang lowa chu tiang bokin South America bi chau tel na ni theilo khovel pum kan thlir telanga ya World Cup a ram zong zong tel dan zon hi achula ni ti in ram tel ti tam thei alani thua soya kum sang kha zakwa som thumain elna trana ni khan ram som pathuman tela hemin hu hian kum sang kha zakwa som sari pariat thleng chu ram som paruk ten in el trina kum sang kha zakwa som riat pahnia tangin ram som ni palli in elin kum sang kha zakwa som ko pariata tangin ram som thum pahni anin ela kumina tangin ram som li pariata in el annivele thung ani World Cup kan soi mek lain kumin World Cup a South Africa tana inlan Jayden Adams su July ni som pakhat in Rinizing Khan Cape Town na veng pakhat Sokal Khofa thia charani a thi chan ni South Africa police te chuan an tar lang lo thung South Africa sports minister chuan Adams thi na hian min thong tak zeta kan ramin player thale theina nei sang tak kan chan ta akal santa ka chungte a thiante a teammate le ama lo tran tu te kan torpui le ni ti in thu chua siama Adams thi chan hi fin fi ala nilova chu wangin chanchin bumi le mi puite hne na in sum theina le khongai na lan tir tur le thil ni dan tur loring kwal velo turin kan nge na a chungte le a khelna Mamelodi Sundowns te hian he nun har he hun har satak an man me ka hian hun thole zalen tak kan omti rangai ani ti in South Africa sports minister chuna soya kumsom ni pangami Adam si World Cup khel me ka South Africa tan player poimu ani pha a group station me songjong khel kim vekin round of 32 Canada ne lo chumi roi nine lan lo thunga ramtana afe chwa tanga kar ni potling lova athizuya FIFA president Gianni Infantino po in ator pui thu asoiboka he player thi hi FIFA World Cup quarter final in khel trantira suna hun anne chanpo kha ama hi ani kumin FIFA World Cup avoi khatnan seeded team pali an oma nikum kum topa draw anne ilaya FIFA ranking a sang pali Argentina France Spain le England ten semi final an lut veka draw nei ma khan Spain hi ranking a number 1 an ni a Argentina chu pahni na ni in France pathum na ni in England palina an ni a seeded ranking ang hian siam ni in seeded sang pahni final a bakin machon thei tura I final mai machon thei lo tura duan ni in chuti rolling fixtures po dana zerin seeded number 1 hian semi final a France emo England emo an machon thei thung ani seeded number 1 Spain in semi final a seeded number 3 France an machon dona seeded number 2 Argentina le seeded number 4 England ten in khel don boka rampali hi champion to vek ni in Spain Argentina le France te hi kum sang ni som le anulamano moyan choi lain England ero kum somruk liam ta kum sang khat zakwa somruk paruka dai to khanan champion a hemen hu hian no moyan choi le lo awangin kumina hian it's coming home kan ti thei donem le FIFA ranking tharbera po tuna semi final lu dram te thau hi asang palian oma France achung beran oma anwaya Argentina Spain le England te an chun zom thung ani Norway and England an le lo wangin Erling Haaland an FIFA World Cup Golden Boot adong don lo ti achianga chuti rolin Jude Bellingham atelve ta thunga Real Madrid midfielder hian goal rukhung to in Kylian Mbappe le Lionel Messi te chi aphalova Golden Boot dong tur in chuna hian an goal khung za tai nangani chuan thente pet goal tur siam sak assist tamjok en turani a anla in tluk cheu chuan minute khel tlem jok nena Golden Boot hilan tur ni in tun din huna Kylian Mbappe an goal reta khungba ka assist voi thumaneya Golden Boot dong tur hena din huna thra a Lionel Messi po in goal riat bok khongin assist tum ni anei thunga an hnuaya hian Jude Bellingham goal rukhung tu omboka tu bernge Golden Boot goal khung tam berne na an hlan thin hi dongang ti chu soilok thiam a har sa hle